دنیا آو تاجدار علیہ السلام نش دنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو پنن پائن تلکن جائے تاجدار علیہ السلام فرمونس اے دنیا تجھے میرے پیرو تلو کی جگہ بھی نہیں ہے یعنی چشین میانن کھرن تلکن تی جائے کیا ہے فرموک دنیا چو مرداد کیا چو یسیت پت لوگ سشہون یس دنیا کیا لوگ پت لوگ سو کیا چو امیشن یڑ کھسان بچارہ زان یس دنیا کئی اللہ تعالیٰ کرن بیان دبن ان الذین لا یرجون لقاءنا تیم لوگ یم دپا ظاہرہ چھنا اس مرن کے ظاہرہ چھنا اس قبری وصول کے ظاہرہ چھنا اس یم دنیا نیرن کے وردو بالحیات دنیا تم گئی رز کت دنیا تمن باسے دنیا زندگی چال تمن باسے دنیا زندگی بہتر تمن باسے دنیا زندگی مرتب واجے واتمأنو بها تمن باسو اطمینان یہ دنیا یت بہت سکون گنس ساری بے سکون حالانکہ یمس مال سہ بے سکون یمس نستے تہ پائی کیا بے سکونی بے سکونی امہ موجود اللہ تعالیٰ سن ذکر کران کی رب کائنات یاد کران کی علمدارن فرمو دبن دل چی گاڑ تے حکمو تھا ذکری ہند پون دس لسی ہوتا بھائی دمنا یسائی دل چھ بے قراری کتی حس گسن بے سکونی کتی گسن چھنا اتی پیٹھی بے سکونی گسن بے قراری گسن بے چینی گسن ہارٹ چھ چلان ہارٹ چھ راون سکون چھن مزے چھن کنی چیز اس موج بین دبن میں چھن مزے جوان دبن میں چھن مزے یپر بزرگ بھی دبن میں چھن مزے مولوی صاحب دبن عید دبن میں چھن مزے اما دلیل کیا وجہ کیا مز کا چیز اس مز چھ ذکر ونیو مز چھ درود اس مز چھ اللہ تعالیٰ سندس یاد اس علمدار فرماون دل چھ گاڑ تے حکمو تھاون دبر یسی دل چھ نا یہ گاڑی ہند پٹ یعنی گاڑ یت ونن چھو دبر یہ امس گاڑی ہند پٹ اگر یہ گاڑ امہ آب من نبر کڑہون پتہ تراوہون سن سندس مکانس من سکون میل سا قرار یسا اطمینان چھسا دبن امس گاڑی چھن سن سندس مکانس من قرار امس گاڑی چھن سن سندس مکانس من قرار کی رب سندس مکانس من قرار کی یہ گاڑ چھ واپس دبن ہے میانی جوانا میانی عزیزا میں تلتا واپس میں تراؤ ات آبس میں تراؤ امس آوان کیا دلیل کیا وجہ دبن میں چھو قرار آبس میں چھو سکون آبس میں چھو اطمینان آبس تاجدار علیہ السلام کر بیان فرمون مومن چھو مسجد مسجد قرار یوت گاڑی چھو قرار آبس تو پتہ چلا مومن چھو قرار مسجد پاگل مومن چھو قرار ذکر خدا کرنل مومن چھو قرار یاد خدا کرنل مومن چھو قرار درود پرنل حدا میانی جوان نچیز درود ای پرن نچیز نمازی پرن نچیز ذکری کرن نچیز مسجد دروازہ چھاڑن اوئی ونی مین علمدار ملک کشمیر اندم نئی صبح کھولتے رات گئی آدھا اتی کو بیوٹو خرا دادی دبنائی مین موجی ونچونی شنگون کے ون تلن پانی کور دبل گبری تھودوات نماز تفجرک وہ دوی ٹائم آج چن موج پان نماز پارن تو کوئی رکھتی ون نماز پار آج چن جوان میون مول پان نماز پارن پنیس اولاد اس کہتی ون نماز پار آج چھ بے سکونی آج چھ بے قراری
آج چھو مرد پریشان گر یل واتن خاندارن دپن میں چھو ہاٹ راون میں چھوین قرارے بتھنے پلو ژٹِتھ اما دلیل کیا گئی ین پرسنی پنہ گر واجنی نماز پر تھا کنن ین پرسنی پنہ بچی نماز پر تھا کنن ہتا نمازا چھو سکون میانی جوانا نمازا چھو قرار میانی جوانا نمازا چھو اطمینان میانی جوانا تائیدان علیہ السلام سندس دورس مزا شخصاک یہ اس نماز پارن نبر اس نیرن تو یہ اس بے غلط کام کرن گناہ گری کرن صحابی اترو نظر یہ شخص بار بار نماز پڑھت گناہ کرن یہ موقع شکایت نبی پاک علیہ السلام دبوستاتی نبی پلنی شخص ہوش نماز پڑھن نماز ہوش مکلاون پڑھت پدوش نبر نیرن بے چھو گناہ کرن میں نبیان فرمونک ممین موسکی تاتی نبی کیا وجہ دمنس ان قریب رکائی امس یہی نماز گناہ کرنیش دبن صحابی اشترو نظر من گو کالا یہ نماز گزار یسی گناہ اس کرن ام ترو ان قریب سو گناہ کرن سو بے حیائی کرن سو بدکاری کرن اللہ اللہ تین نبیان فرمونک میں من مونا یہی نماز اتراونا یمین گناہ کرناون ازا بے حیائی گمس عام ازا بہرا روی گمس عام ازنا نچو ماننی پنیل مائل سن ازنا کور ماننی پنی ماجی ہن اما دلیل کیا گئی وجہ کیا گئی اسنا دسین پنن بچن اسلامی تعلیم اسنا دسین پنن بچن قرآنی تعلیم اسنا پرنین پنن بچ قرآن مجید او میانو جوانو او میانو بزرگو ماجوت بینو تلا دیو پنن بچن تعلیم علمدارا فرماون صبح پھولتے رات گئی آدھا اج گو بیوٹھو رادا دید میں تراو ونی بستر میانی جوانا تراو ونی لیپ میانی جوانا ولا ونی چوی آلو کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ ربا چوی فرمامن الصلاة خیر من النوم دبنی والا نماز نندری خدا چاہی بہتر یہی نماز ایو میانی جوانا یا چوی رب سن ناد مگر سجھکایت نادست وندک سجھکایت نادست وندک یور دبن چاز نمی چھئی نندر میانی جوانا ایو ون میانی بایا ون میانی دوستا علمدارن فرمون صبح پھلتے رات گئی آدھا اج گو بیوٹھو رادا دی بانگ تو صلاة کرمال آدھا جنتس نینیو نادا دی دبنی پتنا چھین چا جنت سانی ضرورت کے پتا ونی اوری پروردگار کت گئی تیم یمو برز کرس ارجی الى ربی کی روزیت مرضیہ دبن قیامت کی دو گچ آلو رب کر آلو کت گئی تیم یمو برز کرس کت گئی تیم یمو برز کرس آنا میانی خدای میانی رب دے بیگ ولیو ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ گسوتا جنت اسم داخل یس میں جنتوں یہ خطر چھو تیار کرن کربلی کس مادانس مسجد حسینن یہی تربیت فاطمہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن یلمیون حسن تو حسین اس لکوٹ پتوس نبی پاک علیہ السلام یمن صبح فجرویز پتوس دیون مینس دروازس دکر فاطمہ کرن بیان باب اوس دیون مینس دروازس اتیوس وائن بسس اندر وانن کام نبروز گژھن آلو انا محمد الرسول اللہ میانی گبرا پوچھو سی باب حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باب میانا کیا دلیل کیا وجہ گبرا نماز فجر کو وہ ٹائم میون حسن تو حسین کرتن بیدا
آلو دیوان پانی محمد رسول اللہ وزناوان پانی تاجدار علیہ السلام اللہ کود گئی تم ماج یم صبح سلی وتھت آس نماز پران پتہ آس نماز پرت نیران پتہ آس شہران پتہ ٲسۍ رنان پتہ ٲسۍ تیار کران تم ماج کود گئی تم بین کود گئی تم اسلامی خواتین کود گئی آج میانہ بین ژور ڈپٹ مگر اخ تہ چھس نہ کلس پہ آسان میانہ بینی ژےٚ تری فکر پتی چیز مگر ییٚلہِ یم دنیا نیرکھ ییٚلہِ قبرِ منٛز وسکھ کیازِ قبرِ ہٕنٛدۍ منازل چھ بہت خطرناک قبری سختی نش مونگ نجات پان جناب نبی تاجدار علیہ السلام علمدارن کور بیان دوپن رتن الہید ژار تھر چھم لگما گناہگارن سۭتی میانہ پیرو زوان ودائی گاشا ودائی عیال کرے پنن قربان میں ون تس سی تورے خداین ولی بنونک سی تورے رب ذوالجلالن پاک باز بنونک سی کیاز ونان تھر چھم لگما گناہگارن سۭتۍ دپن مولوی صاحب میانی ٲس نہ چھن یہ کتھ مےٚ وُچھ صدیق اکبر تی ونان مےٚ وُچھ نبی سُنٛد یار وفادار حضرت سیدنا صدیقی اکبر تی یمائی کرخ دیوان کس صدیقی اکبر یمس نبی تاجدارن کور بیان میان یارا سارنی ہند احسانہ وولم دنیا من نخ مگر چونا والی قیامت کی دو پانی پروردگار نخ کس صدیقی اکبر یمس تاجدار علیہ السلام کور بیان حضرت عائشہ آئی در خدمت جناب نبی تاجدار امی کور دن محبوب میان زون میس میں ونتاز آسمان کن تارکن برابر چا کنسی نیکی حضرت رسول تاجدارن فرمونس عائشہ چھنا دمنس کمیزل میان نبی دمنس آسمان کن تارکن برابر چھ نیکی حضرت سیدنا فاروق اعظم عائشہ زوت اوش دن عائشہ کیا دلیل غمگین کیاز گیا دن میں حض دو میانی نبی ژوانک میانس باب صوبن نام میں حض دو ژوانک میانس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن نام دن عائشہ میں دو فاروقی المش ساری نیکی آسمان کن تارکن برابر مگر چانل بابس اکوئی نیکی آسمان کن تارکن برابر سبحان اللہ اکوئی اللہ اکبر یار کرن بیان علماء کرن بیان دپن یہ نیکی اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس گارے سورش نیکی کمی نبی پاک علیہ السلام مکہ منز درائی رات کیوں صدیق اکبر اس دپن واتسا میانی یار نیرون کوت حض میانی نبی رات ایچ یہ وانی ہاں میانی نبی گاشینا دمنا نانا میانی نبی چبک برون بج سی بات دپن صدیق اکبر چپت کین پکن تاجدار علیہ السلام حضور علیہ السلام چپرون برون پکن دپن گئے چو صدیق اکبر برون کین ون گئے چو دچن کین ون گئے چو خوور کین نبی تاجدارن فرمون میانی یار سے کیا میں گات کرا کھری چا سیود کیا چکن پکا دن محبوبہ زون مائی گاش ون مائی یل ببریون کن پکن چونس اچم خیال گسن دشمن من لائی پید کن تیر اچوس دوانی وان پید کن بجھ دمان یامی تیری یہ گوس میانس تاجدارس لگن یہ گوس پار گسن صدیقی اکبر میانی نبی زو کرائی قربان یہ جان کرے قربان اے محبوب میانی حدا یمیز یود محبت تاجدار سیداش تلامان ہمیں صدیقی اکبر سن مقام کوتا تھوچ کوتا بلند چو خدایان کرمت یو ادراوائی دو پنی حجر مبارک مز نبر ہمیس پہ کلیز کن نظر آت کلیز پیڑ وچن جانور کھوان پھال کرک سجز نیر دوپن وائی میانی خدای یہ پھال گوچس آسن بوئی مکھیا جانور قیامت کی دعائے سامنے حساب ہوئی
یم چھ کھوژان اللہ تعالیٰ سندس حسابس جوانا یل ژے تہ کری ثواب مے تہ کر ثواب دپ پروردگار ون اچھا دژ مے یہ اچھ کتھ کامہ لٲج تھن ون زبان دژ مے یہ زبان کتھ کامہ لٲج تھن ون نم اتھا دِتۍ مے نم اتھ کتھ کامہ لٲگِتھ ہا میانیو جوانو اگر نمو اتھو گناہ کرمٕتۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ جی فرماون قرآن مجید اسماء اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ربا فرماون یل قیامت کی دو گناہگارن مہر کر ذات پاک حضرت اللہ گناہ باگارن مہر کر چانٹن دبیس منسا وہیں کرتا گناہ یہ ونہا زبان سن میں گورن گناہ مگر یہ زبان آس مہر کرمت اللہ توئی شاعر منن دبن سطر کرزے مجرمن یلی مہر چانٹن پیٹ کر ناری زنگ اچھی دن گواہی یا الہی افو عمر سورے یم گناہ کری کر سیاہ موئی ون چھتو کت جوانی گئی تباہی یا الہی افو وانی موت چھا کنس پرسید یوان پرسید چھا یوان نا ایشو اچانک ایشن پائی کمیس کم ساتنی موت بے شک کب کس کو اس دنیا سے نکلنا کہ کسی کو پتا نہیں یہ موت چھتاون یاد اوئی پرو اس نماز مگر موت چھ مشد گمت قبر چھ مشد گمت دنیا محبت چھ غالب گمت اوئی شن ذکر یوان کرنے کے وردو بالحیات الدنیا یم قد گئی رہے دنیا واتمعنو بها یمن باشو اطمینان جھکتی دنیا سے والذین هم عن آیاتنا غافلون یلی من برونٹ کن چیون قرآن پرن یلی من برونٹ کن چیون قرآن مجید تلاوت کرن فرماون ام پت چیون گسن خدای مشتی کیا جیون چو غالب آسان گمت کیا کیوں اس چیز سے محبت کرنی ہے جس کو فنا ہونا ہے دنیا شنس فنا گا کل من علیہا تیل کیا شو اس چیز سے یوت محبت یون کرن اللہ تعالیٰ فرماون اولئک مأواہم النار یمن دنیا غالب گو آخرت گو مشت یمن دنیا غالب گو آخرت گو مشت یم میانی بین دنیا خاطر سنگار کرن یم میانی بین دنیا خاطر میک اپ کرن یم میانی بین دنیا خاطر پنن پان سجاون مگر اللہ تعالیٰ گوک مشت پنیس خاندارس نشیل گچھن اچھ بند گند پلو لگت گچھن اچھ ناپاک پلو لگت گچھن نامین بینی چچوی شریعت مانن سکر پانس سنگار سمل پانس اتر سکر پانس میک اپ سجاو پنن پان لیکن پنیس خاندار سن خاطر ستاون پنن خاندار رج گسی ذات پاکی حضرت اللہ سکر پنیس خاندار سن اطاعت کرت ذات پاکی حضرت اللہ مگر گود گئی تی ماج یمن چی خاندارن 500 رپی دوس مزوی
شامس پنس خاندار ساسچ کرن ڈیمانڈ یہ چھا گر واجن یس پنس خاندار شامس ساسس ڈیمانڈ کرے نا خاندارن چھ سوئی یس پنس خاندار سندس امان تزرچ کر حضور فرمو دبک تمس خاندارن مبارک گرواجن مبارک یم ژون چیزن کرچ کچن موقع چھن یمن گرواجن یمن ماجن یمن بینن یمن ہمشیرن یمن بار بار موقع تبلیغ بوزنو کی تو اشتی چھن سو اقلا وقلا کے اسمان ہاو پنن گرواجن شامس کی مولی صوبن کیا پور سو چھنا اس پرستی شیون ہوئی سو انٹرٹینمنٹ چھنا چلان آسان سو ماز خاطر چھے سیون ونکن چھ گسن کانفرنس پروگرام یم چھ ماز خاطر گسن اصل چیز اس کیا یمن کانفرنسن مز حاصل کرن اس کیاز آئی گوڑز وچھن اس کیاز آئی اشن پتہ اس کیاز آئی اشن گوڑ پن نیتی چھن اس صحیح کرمز اس کیا کرنے آئی اصل نیتی صحیح اس پتہ چھ اس تی میلان یا اس نیتس من چھ آسان نماز چھنا اس پرنی اس بوزو دوہس واز مگر صبح نماز چھ توتہ اس پرنے می دیو معافی سو چھ میانن جوانن پرنے یم پرن سو ظہر اگر پتہ یتت پور کنس نت یمن کانفرنسن مز گژھان پتہ ظہر تہ ات اڑین اڑی آسان ہپٲرۍ نژان ہتا یورے بانگ یورے اذان گئی اڑی آسان پتہ ہپٲرۍ نژان شیجارس بہن کیا فائدہ تاجدارن فرمو یم خاندار نے سون چیزن کر کیا گوڑنیت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو 5 وقتن نمازن حفاظت گو گوڑنیتی فرمو تاجدار علیہ السلام 5 وقتن نمازن کریو رچ سائن گروائی نشوانن خاندارن بانگ پر ہو نماز چھونا گسن زنتی چھنا امس میانی بینی میانی ماجی میانی کوری نمازی پار یہ ونن کمس خاندار اڑیو چھ تھمز 1 بجے ہنز بانگ بد کھن خاطر چھس دپان شیر صاحب بات کیا دلیل بانگے پر بانگ تھو کم خاطر بد کھن خاطر یہ کت چھ بد کھن خاطر یہ کم خاطر نماز پڑھنے بانگ تھو بد کھن بانگے پر بد کھن یعنی کہ بانگے پر نماز پڑھ نہ یہ کنسپٹ ہم نے بنایا ہے بانگ پر تو بد شہر تاجدارن فرمو گوڑنیک چیز دپن یم خاندارنی 5 وقتن نمازن کیا کر رچ بیم خاندار سن نیرن پد پنس عصمتس کر رچ پنس حیحس کر رچ بی ماہ رمضان چھ دارین کیا روز بی کرن خاندار سندس امان تسرچ حضور فرمو جنتس چھ 8 دروازے یپری مس خوش گژھ تپری ترایس پروردگار سبحان اللہ کود گئی تم ماج اس لیے صوت الاولیاء چھ یمن پروگرامن ہمن یہی تربیت تو دیوان یہی تربیت تو کرن کہ پنن بچن دیو رچ تربیت پنن بچ بنے وہ نماز گزار پنن بچ بنے وہ دیندار دیو اللہ تعالی سائنس نارس کرے گلزار اور یہ محفل بنائی سائن خاطر باعث نجات میں کیا کر علمدارن بیان لبن دل چی گاڑتے حکمو تھاون ذکری ہن پونجس لسیو توائی تیون میں امام احمد رضا خواہ فاضل بریلی علیہ نامان دبن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو ولیو دیو پنن پنن پان کریو پیش از دربار ذات پاک حضرت اللہ
دیوز گژھو دنیا منٛز تہِ کامیاب تہٕ آخرتس منٛز تہِ کامیاب اوے رب کرن بیان کنتم خیر امت اخرجت للناس دوٚپُن یہِ امت چھِ بہترین امت میانہِ خدایا کیٛازِ چھِ بہترین فرمون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یہ چھ لوکن دِوان نیکی ہٕنٛز دعوت تہٕ برٲیو نِش چھکھ بچاوان آز چھُ صوت الاولیاءن ییٚمہِ کانفرنس ہُنٛد انعقاد کوٚرمُت امہِ موٗجوٗب تاکہِ لوکن دِمو نیکی ہٕنٛز دعوت اور لوکن ونو ؤلِو بنٲوُکھ پنٕنۍ بچہِ حافظ قرآن دیندار بنٲوُکھ پنٕنۍ بچہِ اسلامس پٮ۪ٹھ پکنٲوُکھ پنُن بچہِ تاکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ پگاہ منشیتُک گژھُن شکار یہِ گوٚژھ نہٕ ڈرگسُک بنُن شکار یہِ گوٚژھ نہٕ شرابُک بنُن شکار میانہِ خدایا منگان چھی محفل کر پننہِ بارگاہ منٛز قبوٗل یِم تہِ یتھ جماعتس منٛز آیہِ ماجہِ چھا بیٚنہِ چھا لۄکٕٹۍ چھا بٔڑۍ چھا جوان چھا بُزرگ چھا خدایا یِہُنٛد یوٚت یُن کر قبوٗل اے خدایا یہِ مجلس کر پننہِ بارگاہ منٛز قبوٗل اے خدایا یِمو یہِ لول بورین خانہٕ تہِ کر آباد سٲنۍ گرٕ تہِ کر آباد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی نوری جسم و جانس لگئی میٹھ گفتار کس دہانس لگئی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جائے رٹ تھمت در مدینہ پاک نور بر کسب تت ٹھیکانس لگ اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وشک ژوٚٹ کھٮ۪تھ کرت ژےٚ سُلطٲنی ات حسین پاک قطری بانس لگ اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی چار کر ازلا چار دستگیری کریوں گناہ گارن اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی پرد تھد تلیو از رویس جان وند ہوئی امبین مویس اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا پردگارا گرد دل دندا جن شفا اے خدایا کر مرزدارن مرزن شفا خدایا کر کرزدارن کرزن ادا بے اولادن